Ini kado eta Ladakh non BJP is Karbi Anglong District Committee labang so sahem long nilitum BJP ahin pen Ladakh District Committee lo plus nilitum long nana ache Ladakh BJP is Karbi Anglong District Committee Secretary Simon Thungchu lapen uthot Karbi Anglong Thomas Council Education Department dan Lumbajang Block their chairman lapen spokesperson BJP is Karbi Anglong District Selawar Bay lapen non head jong uthot akimi asai non alang lipan ponlo laijan ingling alang lipan spokesperson pon non da is Karbi Anglong District lapen longkiri tisu nintu majil polo sewala media nak kelang amang tulon lasi ini tu main pen ini labang so press meet ke phapon jas mera lam ke bagal lahin lo je ke damtang ni thoma prang iltum Karbi Anglong situation ko that langdam lo pura sapo ke prek jek pai si nanga chela ilitum mathau ne men suluk sodak arlor lo tomo nang ke jap lo puson si tamai dolo jasmet mena khai janang bong si tama ahem dam pru pe hili pen ke ap te kang kapati lat si tamai suarlo phan thulang ko projang phan se bahai ka do lam pen cheng lo ilitum men pen details in details Piponji, asining thelo labangso itu ini si labangso serius isi nintum press meet pange padopono lasi nantum along tina channel penanga chitong dum ansame nantum mampeng ke donai rat kacing hona channel lang tin long along tin same paklang pon bisi tumiri pon lasi non la hai kadawo situation prang alam isi ni liget hanji bang first ni than ko to Nilijir po salawar be than po laican than po hangkir be than po ye isi bangala hino je isi kamang humeme abangke nilitum bangke banghan sorsaring tungte ate election hut che sorsane yan ta che sorsalo cipu ne yan da cipulo la bangka nutina party tum sitame amena song amena party kache pai pan ge political feel longe kache sorsa mena a party tum ali ke long ye phan bangke claim lo nilitum da claim lo itu my election to that and my once for all itu mange peace and unity la solam se matalo BJP pe na kai se tame koson se monsam ke doji ma koson se kaching thura sai na itu kapa prang thegi ma itu mang bong koson se kaching tom ke do de jima la so pan se BJP a strong ake mang main theme ideology principles tame lai lo BJP ko stame suang bong itu ning hang he tu stame ninje do nang ko lapen isi nang tuman kacuni me relo media atul jasmet media tum arul tu bang thepi non nili tum samejam se kachoba alam kado pene pule labang nang tum ka sensor banal tum ning hang labang ati nang tum mena mosi o nang tum mosi a paper puna a media puna nang tum helo men nahim ko bang asinom theglong lo je kalidi kalang lang pa thang tak jasmet sorsa itu kita sorsa nang ko panglo JI kata nini ni thomne prang press meet dilo je non bangke after declaration of MP election result bangke Karbi Anglong bangke autonomous council avelu nang tum long loge diso clip long lo nang tum thek long bo lasi actually la bang ko pilo aprang ke la itu difu parliamentary constituency ka aprang difu ST pumati dia prang bange nonge difu ST pupelo mati dare ke bange nonge nona bange amena bangkir ge difu lok sabha constituency pusi amen ir lo mati nona bange lasio ta election website long kedo pusi laso monel bange je ai ga thar bange paklang pon lo da asino bange 6 autonomous district ST parliamentary constituency non along tin sa me laso abang ke change mondo mate amena mukha lasi Ladakh se me laso lasta hala da paklang bangala bangke dage ST bogle X mane former aban busu bulasi non bangke mini secretary ha silchor long sido po EM tuma power ta velo highland hadak si le adlo lasi labang su lama putha pen ai super puthop roma sorban ka pamang hutap men ruling party tuman kapache bhongji
ruling party tuman konani lahai lam pen rong sapan pamang huta pok pathur pai lason kam si kali lia lam claim tab lo alang mang chini pame lake sixth schedule is the part of constitution within the constitution of India lage pini state government atum aning hang kulu de men lage pamir de rune lage parliament of India principle la bangke papas nahi je pini pe ada council avelo la bangke la maso autonomous district council la bangke abolish lo lage parliament pen pass dek nahi parliament pen pass pe tik lagi un e hormu si putot alangli inu retired IAS officer pachobai lo je pijo pe na daga avelo la si kali li kalang la isi jat sitami isi la bangso bangke alang sini nahi je isi a limit to jat hormu sitami nonga limit pen part that isi isi ninge jade de kali li alam masmo la si muni tumpu je tenga am ebar he bisibo pare ko sitame je ai ka thar bang la po am pachobai lo nang tu man ningdu re-election doi bola nang tu ningdu lo ke so re-election dolo ke damtang autonomous council of banglo nono bangkali subana prang ta re-election doi amuk doi and then rasi Ladakh si governor for the first time governor Assam and chief minister tu masih taralang solong public list kado or taking kado tekang semepa ding tekang rasi autonomous council history lo ngare first time lo rasi kosong si re-election ke tu pola doi kunong abedan hangjang lo Pawan Kumara itu mata men bo pina dige pabelo amu ko bola su atinu ron banglam ta abedan lapen natuma ko pacobai thulo je ARO office mokha abedan po difu ARO office siloni jam gulaghat pondet po fuloni kampur pondet po dongkam kampur pondet po mondol peni tuan daka avelo ARO office mo se avelo lasi te mai rar pan pachong chongfui te kang non la som thop si mini secretary lasi neili pini la so press meet pen deadline pulo pan komandu lo jong si chiklo jong jonia pita jong si taksi do pom pulo alang li moral ground pe resign je mala ma election thotelo palang che cha kai ma rarte ni asi media house court te mon la hello ka chuning ri pang je aja lam ke nang tum ke kaita chuning ri niltum ke ningarong pilo ke maximum niltum alam themuka CM kuno EM MP mele kuno niltum rong pali ne thro nang tum channel kan se pali lo nela bangke nang tum partiality sinon ko ya do eno lo lamai ke me pigalam asi ke wangia ni basa for the greater interest of the people of Karbi Anglong not only Karbi as a whole kadawe do an ilitum insam jin pen monsam ke do ye pha pupu chitru pakra pakru pusan pa videji phanga muktin sita me aku do darma non ko hai kalibi kalang lam pen ke men rong sore chi de men aku gunane ar muchi jing do tai gunane procession gunane effigy burning ko hai ta claim that hai mati dharna ta me claim that hai ala tu muni tu ahok tin koi mati kalibi alam po sita me la sinam tu mang ta chini pami mati je kunudin council ke dakman borak bhuli ke nam de non mata autonomous council Nasi lason provocative alam kaning dia jone si dima hasau long si tamen nang tu marjunong la election period to bomhut lasong si jai ka tha pen kachera atum mang paninge ninge lo je council power elo dima hasau ta nongke jat ta power ta velo ko panchayat tiras henten budakta panchayat tiras do po kona panchayat tiras dul nonta abhi mate dak mane la sahata ka ninge lo mate develop se election के बाद हम दिखाएगा council का power है कि नहीं longle pota piuma longle pota thanu ne ma ninge khud lo arjulo manang tu so lasi daga bang iltum cn ke la ninge sta action bang non do bang lo claim bang la bang lasi kalidi kalang lang pen thot pamang utap te je pa lapen isi bang katawo rong rup Karbi Anglong atok anu arat ke don tum samai je la bang so jai ka thar pen ka pamang utap alam ke kamang du dun de je pa chunuro ne li One si than po je non kapre ja sugat secret killing pen chenglok kaddo ba alam non thot nistu mujit po salawar dipen ke than je pan media kata kore je BJP tu gan ini tu sebelum election on happen ke election on hat ke jut pen
ma long het akai long sim tok di ben han patlang bai ni ko ko kita thek long je ai katha Karbi Homa salong de alang li dai nu qualified pemne no alang li da thek rai ko se kadu kawita alang li khan ke munthilo te bon sita alang li kaninge akam la penil tu kini parle tu mateng itu kadu kawita chini no de alang li ban ke 100% ki pacho bai alam se mun ki kla la soang bong pen pi mun het lo mo het alang li ta explain lo dak bang ke ex autonomous district usi government atau berpaklah usi alam ni gitu lagi tukel ni kira kira pan coba lagi alam ni ani alo kepaham jauh lagi misi alam ni pude amkan ke hide solusia adin lapen ke propulo mohonta adin Karbi Anglong secret killing dope lasig nona duho bangke pilomala bongo sena lapen RSS atum claim pen pinangan secret killing claim do usiku lasimo ilitum kita mau ba kwando isia bangke 3 Oktober 2023 arni APHLC a supporta Hanglong bi inti lapen sarmen hamse atum police atum kinap longpen alang litum along bisim kilongke umat dorkel laki completely APHLC atau mak Lembang atau malong pensi sorkar government atau di depan thek lapen aku wang thulang non het jom ini tuh thek long lo penangan aja gitu lo headman hola Rustom Tiso ASDC meeting kidun pen hem cidama ho umat tuh ne pang thek jom abang alam likan api pe adama bapak apran yang ada la talang li ki po bangke secret killing ki claim RSS bongo sena tum usalang li bangke ikoi la pena ko wang thuna ani set 19 or 11 June 2024 ani puri ti sopi da kali tum di po malo alang li bangke la hai kadu ko pangaru et pena bangke piloma la RSS bongo sena tum sigi claim usalang li ikoi la pen ke ko wang thuna 24 March 2024 Royal Som Rong Ham labang ke hupu piluma kangthi langso kai phorangso na tusi si piluma lake BJYM a general secretary barin BJP ke klembang atum saide le pelangan ini tumo la pran ke nam tum amta lapen ja ku thek thulong lang 17 April 2024 Arni labang Joy Sing inti kwa munit apa aokan duk roper lang lokso hola bangke sakuri si chokla munit lapeng ke alang li ki kroy bangke BJP phansi ki kroy sita jai kathar pupukan lage kono bangke la bangke RSS dan bongo sena tumsi ahorwa okan duk roper usalang li ki pacheta lapeng aku ini tum theklong lang 29 7 2023 Rajesh Pangcho Purong Chijeng Jiri Kitneng Kola daga bangke lahai BJP klaim bang ki dobo mahut alang li tumakan kitoy APHLC asomja sahpu amai pu jai kathar kitoy alaman ke alang li penang an paklang kasimai li tum angton ben thek damlong ado pulo thamte BJP klaim bang atu phansi kateng kheng saide sita alang li kepaci thang bangke piloma RSS bongo sena atu si lahai kadu pe ki la se alang li ran chini de lo pulo tangte kitoy bangke alang li flu ku singel to magi pang thek dinong lo la se ar ni se ta ne to memorandum tidam lo SPF non prab jinten so dak pen alang li phan bang ri tang li pen alang li phan karju parsik nai ate bongo sena ko prang to kadu pe alu long li non alang li bongo sena pada alang li sing chini lapen lahai ke pathi moher lahai atare abang phomen puet atuma phananta apran gi damote ni yedum phititi apran gi damote ni yedum phititi nase alang li kososi chini atlo alang li long piti arisin dolan alang li long piti phere me hon ga kisi doma pima nasi polis atum subak pen alang li phan karji pater tok serap mai kasi mili thoma bake pilidap presa hin ganta kaduk kade bhag
atau kata kecumi kalau kita naik kita rong masuk kata boleh kita kita long pengkalahai belum voter tak alam ni tum kira mah bangke BJP atau Bluetooth dan si orang vote kelongan ke transfer ya usia alam lagi gitu lasi labangke langdam lo pulau tante jom si Bluetooth dan transfer usia alam lagi aku ikiwan pulau tante labangke tutel lagi pas coba lagi transfer lasi alam lagi anti national lo labangke Karbi Anglong Dist all India abirudhi lo akhirnya pakai national party election all India election lah pakai lasi alam ni lason aku ikiwan aku pakai sudak pen in rem nang Karbi Anglong marat laten kita kiri kado kami itu Karbi Anglong doan na bean atung ta kiri ta leften alam ni kita coba alam Karbi Anglong arat atau han misguide mislead kado kami kiklem ten kither kihap pen ajok se alam ni pakai vote asam talong dulu asal vote bang alam ni temporary kali lakin tutel lagi kita coba alam nil tum angton pen inside atlo aku non ta tarlit bom lang nang itu ta tarlit eko dia ai kathar lah kan dia alam kita coba isi dan dulu erat itu sama tan nil ke maidak pen patini nasi lilihin pen bangke thieng pen nasi paklan